bakuria mai na kuno tu sa tu kina no na kena sa toki na Bengaravi mai na vale tambu buru kina vale tambu lo malangi te vitang no taga tiko no tu ulitanga na it is finished na dava saoti ya saoti na courtyard services na Jesus Kristo i burubura kasatoki ina nona vale tambu e tiko mai lo malangi koe turuntu kina mata e na ipriu na noa ni sa whakautio koe indua me te kibutaga na kene karua kato sa tiluki na loma ni dua na rumu e ndola vingona kena katumba vicho ni mai lo malangi kai tu ni wala ko ta ke mai kike me mai bakata ke labi ko na vika na adon ngono mai muri to na nongo vina ko tona tu assembly to na lele sube muri na inaki ni na kauda ko choni ka pagarita ki buana kai ti ko mai ni rumu ya me rawa ni pagarita ki buana vika na adon ngono mai muri sanga tu no ko urega ni dona throne tu lo mai e dona royal being and them tu kena ko ya to sa vitang no ka to na libandi takan tu vitang no go ni na kalo na tamana e uku da tu no ni uku serau no ni sulu sa pa magalo te ki to ka ba e non tu screen go no tu ya tu kina no ni ko e ti ku kina re me bakana ba tu chasipa kina sa tiusa sandon rondolangi sa po buli tadi tu buat turang sa re me bakana amerlita kasato kaya nabi roka ibandinati ni kenro roka nabi batu oka kiana na roka ni rondolangi tukuni di naga ni rondolangi tiku weekend dai bura-bura e soli tu mai na roka ibitu ya na rondolangi tukuni ngoni pa buli-buli tani tiku buat turang dongan roka green and green na roka ni bula e pagarita tu ni mbula e tu ni tu waturanga we ko endami tu ni tu waturanga ya ka rondolangi tu ni kanda ni kalau e kalau maroro e non bianga lati atu te ko ena sami wase walu sanga bulu katiwa tikene to so bulu kaba au na sanga ni baka vavana na no biale lati se baka tani ta kana bosa sa vabu tan tembe ni msungu ya saru i we baka vimui we ya umanda ni kila amata ni watu ya na kalua ugarabati. He is a covenant keeping God. Maka satu kono ko ya, basta sira basuka. Cosa sira di bisutaka. Na be kasa na kito ko ya membeleta na nondambula sa ko ya. Ke boka ya mani le bisutaka ko ya mata. Ena sing ni beleti ko ya. Beleti auti. Ke boka ndona ka na be bisutaka ko ya. Na motive e tiko menanda ko ni kasa do ti endo ti nga e a me umbula ka na au sianga ni perform kino ya e na rauni da ka ni veso ta ko ya na kasa do ti me rauni accommodate ge ti nga but the fact remains ni no na tu mbeleti au me umbula e na sing bisa au na sini ba na na bosa sa do ta te binu sungu ya me ba kambula ina tomata ka o koe ana ka entu tu sa reida toka na mboru. Ni tō wakuri ana i tala noa, tō wangangati ko mata. Rumu dhava manda ngoe reida o choni, na milioni mbeka na katumberu tumelo malangi. Tō sa kasami tanga, ni room ngoe throne room. It is a throne room because there is a throne and the royal being and dambitu kiana which we believe and we will confirm later, ni kalona taman. O koe sing ni reida na yango. E reida ngau koe na roka. Kaga kilau koe endu endambi tungo. Io o kento tu sa kayango ni oya na kaluna taman. Tetu wangangati ko throne room. Samba undua na kando kai mata. Menda hero ina throne room ni kalu. Ka suli mabiki ando cho ni ando na description me buki kanda mandanga. Kanga i wandi taka biki ando to na rumungoka ni information taraba. Tuno bongo asa vitu na vina ni buka sa launda tiko e na mata ni tiko baka turanga. Ni to banga ngati ko tau. Na rumu dava manda mo. Sa sile biki ando to na clue
na tutu ni dia na vitu i bura en dua ngana rumo e tigo i bura ngo e tigo na tutu ni dia na vitu na la longi tam di balik tam ken ban bale na rumo e ro tigo kina bocho ni melo malan ko pa sar tai kian tigo ngo na rumo da na longi tambu ni bale tambu melo malan okay go satu rida na kian sa transit na bingrabi na raie tato e avto ko buru ngo ninda focus tigo be chisu Kristo no de betelebu it is finished o ko sa pa ka var na nona courtyard services ka be ira na bete the next service ndio tingar courtyard me kaunan rai na lomani longitam e kai ndio tingar na bete nona na ngaraba pa matiana la mitumba na kianan ra sabo me kauto ko na lomani longitambu bele kurei taka ben lati na ngo tu sare de nio chisu sabo ka var non courtyard services ngo sabo rai tak bikin to na lomani longitambu me lomalangi to sabo kan data kan ngo e longitambu bele tanada bele tan tutini dari vitu bina ko leu wakuri asa rusa ngabulu kabana itiko saba ka boleh bulita na itiko waturanga ya kausare de ele rusa ngabulu kabana ka se satiko ena itiko er saba kai sulu ena sulu bula asa vakai sala na ulundra ena isala koula na vaka na bola tamba balangi na bosongo na dambe de tiko ni lorena kana marginal reading every another 24 thrones ratu baka boleh tau na itiko baka turango ka ni to boleh meto to rena kana itu tuba e batungo satu na dambe ni kalona tamana tu na tutu ni na kolebitu sa ganda boleh tu mai matana bango e rosa nga bulu kawata le na throne e tukuni ni na throne go o de andam bitugin rosa nga bulu kawana ngase si rosa bulu kawana yalo si rosa bulu kawana yangilosi rosa bulu kawana ngase randam bitu ba koriocho ni no ribo me bal tunu ko ya asatiko e vana kambula e lomani tiko pakaturanga kapaka bulita asa baka matana kena ngana yang onra kena matandra kena tukundra orto na kambula ba sa tau ya ono na tambandra to so lomani tiko pakaturanga oka e tutale loma erto levana kambula via vatungo no ko tobele me umbi to yalo na ka enda wili katiko na rai ni setup rai de tiko choni en lomani throne room na taranda na tronga era la ko mai be nanga se rusu ko kavango ke irna kambu leva era la ko mai be balati ni sing ditukuni ni yalo sing ditukuni ni angilosi ngase rusu ko kavango bo sa ngase en sarkasa mitaka kina era tamata yo ke ande bia bande ta ke ande sindroni gas line ngavango ande bia bande ta mene voltambu na bonua era la komiki no era tona ngasi rusul ka ba ke era kambu leva ngora kai tukuna tikina eva ia kausare de ele rusa ngabulu kava na gase sa tiko ene tiko bukaturanga era saba kai sulu ene sulu bula asaba kai sala na ulundra ene sala ko so na clue sa sule bike to choni ni to bangangati go ver ngasi rusul kavango ya ni rada bagi sul bulbula wa sal ko ni sal ko ni sal nimbula e of takana klo ber tamatungo mutua ke bakai tukuningo ni oire re sul bulbula ka sal ni sal ko la e angana kulu sul me be ke do choni me bu ke kendo to na to bangangar la me ber ngasi rusul ka ba era kambule ba kento ngebilika e bakai dana buli ni tu ni sok lo te bitu dori song lo to sariti ele tukuni membale tuko ena baka takila tolu lima wasa ngomotua ena baka isulu bula kene isulu bula isulu me kan lomber to misariti mata elo ura ini tiko bereto na lalanga sera to ndambi tingo le song lo to talenga o simurina na kanilo lomba yala tagi bereto ngo wasa ngomotua
ene baka isala nimbula, na isala kola, na isala nimbula. Okay, ne do beru ani ngungu matongo elora ini tigo bereto nangasi rosa ul kavango. We can therefore conclude ni isul bula ke na isala kola ela ki do vilo malangi waen dua ena non ngungu matua nimbula baka lotu ene burbur. Ta amurira wa ya kena to bangangati ko relaku me rangkasi rusul kapa am do ti ngona throne matango santo da tamani kanto kaingo ke baka indina ni rata matango sandu na kanto kai to go and have a seat immediately before the throne of the Father. And sa casa mi takataw, ni gua rata mata. Baleta? Laban na kaya bikin tu mi tu casa mi taka, ni rata mata nang kasi rusang ul kabango. Ni tiko beira na kaya tu kun ni nasoliwa kay lolo mabeira rang ngumutu ni bulay buru-buru. Yani sul bulu-bulu wat kena isal kola. Na isal kola keni sul bulu-bula ela idodo vilo malangi buain dona tamata ena non bulan ni ngungu mutu ni lotu ani borbor. So ke boka esa lo reiti kona kango na idodo vi ni bulan ngungu mutu e borbor. Pero tu na lala tu santa biti kona mati ni frongo. Sana bakar ita bikin to kakasa mita. Sana biya bande ita non tu kasa ni gore re tu tamata ani borbor. Pero linda biti ko na throne. Pero tu yang do ti kona throne ina ono da melo malangi. Loma di logitam. To saban di takbala pa ni rumo ya bipo sa kita ngona logitam. Tu tiri na vitu pina ka baleo. Kurio choni ni to re ba lelo ya na kene rai rai. To na kambulele ba to tiko na loma ni tiko ba turang. To na kambulele ba ngoka. Eto ya ona tamar to we. Okay. Mana information to sabili ko ti Sava kabikin tu mata, mentu tu kasa mitaka, rei rango era tamata ni burbur. Ortuan kasih rusul kapa, watikir kambuleva. Ya, mentu tu confirm taksara. Endina, sesena. Gona na iba matale sulio Matthew, ena nona tu da ketali na iba kambulo. Cicu Kristo mena nona mati. Matthew rusul kabitu, yang sa wil karo keli sa kabul katolu. Asando labi na be bulu-bulu sabung gatelanga na yang onra sengan ya lonra na yang mosaranga na yang onra na yang donu kamode satu da ketelmai iya ni satu da ketelmai na mati kokoya ersala ko may na be bulu-bulu kala ko kina kortambo kasara irebe irana lewe bunga. Now the previous verse tau etu kunini ana ngona erbu kina ide ni Yesus Kristo une kami derbi watu tandol na bulu-bulu. Jangan itu tu dah ke, yang orang dah bukan ni dia Yesus Kristo. They waited. Nang orang itu dah ke kino Yesus, oi rasa itu dah ke tali. Ngapa tu kau? So they didn't come forth from the grave at the death of Jesus. It was at the resurrection of Jesus. Baleta, o Yesus tu tono beli kemur ni kau na firstborn. Orang muton itu dah ke tali. Therefore Jesus has got to rise first before them. Ninda vital nota nga eklibe de bulbul ngor tu da kino Yesus Kristo sanga itu da ke mai wera tu ni bulbul go era ngai lei rai be rana we kanra ina kor o sa tal nota ngor singa tambo non tu songo ni tiu na la berle da ka be rana we kanra kor ma iyo bilang o era lei tu na kor balik na lamba ta ni satu da ke tal na iba kambulo Yesus Kristo ira sing iba bauta o se tar bi ambuli na lasu asanga sar ko mesil te ni bulbulani me kuntu da ke tal Yesus Kristo ga wi rangan eyewitnesses ora sotia sarabanga lui na non rabangumi. So God had to raise up the dead to witness ko tunti weekend to man sing tambe bello tu ako lo na sing dilek na non witness
God will never lack witnesses. Kaya daw ngalo kim do reida do bangumi bangalu kim do bele do bibayal penakatay. Bele tu lebih bangumi ya nakatumbo. Lebih kim na tala kim na do unau. Kim bisa isongo tituling usui kim menem tukuna bantu nanti na. Kena isongo tu na kaya tawan di mana. Bele tau ko nga sa tukuna biki mem na kami tukuna. Kami na tukuna kaya kim bisa utaka na taro ko ngo. So sa isongo tu ni musu na kaya tawri. Kaya rango sanga iso nakalo gay patuloy na mati tao. Meli tuku-tuku. Boleh kita tahu tiku. Kita minta banding dina. No di salele, no di salalai, no di tobo, no di rosa. Minta banding dina tak tiku pero no di tokan ni bisinga. Nabinakan ni Yesus Kristo. Berarti kita kau sinta kau rami. Yang dua tali tu. Dua tali erla kau. Siang ngadi siang ni banding dina ni Yesus Kristo. Ike o Mario recorta kamata. Ni mati o Yesus Kristo sono tamata mati. Sono tamata mati tu de wat ko no tu de ki. O Paula bona kai le tu no ko nef so se wat ki ne wan. Ko ngo sakai ki na ko ya. Ni sala ko dake ko ya ya o Yesus Kristo no lo malangi. Saba kambombula taki ira elewe bunga merombombula ker babalang he led a multitude of captives. Asa soli eso veira na tamata. Kai tu ni ko polongo ninga una ela ko vai kino Yesus Kristo lo malangi o ko ya kau tawata ki ko so e rambo mbulatu na mati and ibalbala. So God, because when they died in Christ, they were forgiven. Yesus ngai serekir meni vesini bulbulu kene vesini mati kau tirwatir par multitude of captives et tungo. How many of them mata we were not told. We don't know how many people were resurrected and went up with Jesus. So, o Matthew etala nota kanonon tu da katale, o Paula etala nota kanonon ra kaudake, o Johnny sa revir ngoni ra dambi tu melo malang. Reantu tu na throw. Now we still need more evidence. Me confirm takasara, ni oira nang kasi rusul kavango pati kirutor kambuleva, era la kondina ya nye buru-buru. Kenta bina katalin doon na kani bondi. Ito na tos nga kina na wasin lima itong iliw salmay. Ina wasin lima, natikina walo kina tikina itini, e baka madala tagitu kina ni kuya na kalaw na tamana yung dami ito na throw na ito ruto na ibola. Ito na gilirida na ibola, ya pa malo imuri. Na ibola ngok ngay siyang dua mata, ili ito raraw may. Niyo ito na challenge na yung ilos. Sa kay kunde yo Yesus Kristo, nili ito rumay na ibola. Nangon ito rumay kina na ibola, ngona kay ito na ibola kampo. Ochon. Nisa kau tanai bol ko ya o Yesus le tor mani bol vitamana. Sa do so be matin la mi corto na daba. Kamu leleva ke dei. To nang kasi rusa bul ka ba ko to bia pa dei ta ti ko ni lawan ni buru-bura. Kakaya o ikemu ni sayang me kau tanai bola me de nga talanga na kena drenga ni kemu ni apa ka mate ka boli ke mami ena no muninra mai beira ke nga bi matangali kena do rosa kene be materi tu, kene be bonua, me kei mami nona nakalo. There we hear it from the horse mouth. Tasarong ko sarang may ngusun to tao, ang kasi rusa ul ka ba, pati kakambule ba, nyoro to tamatay ni uru. Namatay ni Yesus Kristo, evambule rito. Orto wakati and a plan of salvation, and o vambule ka kina tamata. So, orto na kambule ba, wat kirto nang kasi rusa ul ka ba, nan orto ngang gani ser nga ni biba do taki. Satu kuna, kapag di ta kabikyo to, ni orto lang may way. Orto lang ni buru-buru. Orto tamata, karto salin dambi tinggo ay mati ni tiku-tiku turang. Orto lebi da? Rusa ul ka ba. Ento to nang lebi talonga, na biba kurumbuita kini ken orto imbul-imbul na leba, orto tiku ar kambule ba. But orto nang kasi rusa ul ka ba, na taron to nutorong. Why 24? Why not 25 or 23? Dapat 24 kini. Okay, nanumuti na voltambu. Etu kuniti ko mat itaw. Ngonela ko dal kino Yesus Kristo no niti guru ko ya lami. La victim. Ngonela ko dal kino Yesus Kristo mata sali tu na palitambu. O ko sa tu ki kas high priest mbete. Because mbete ko ya
I ura-ura ngo tau e tiko e roni, e tiko talenga no na bete vei buke. E rusa nga ulka bati ko na bete. E rando vei sauti ko na bete ko. 24 causes of priest. O ti murko na madawa, radiemu, intel me rusa ulka bana bete. Beleti nila ko Yesus Kristo lo malang limbete lebu, e rando talenga beti ko na bete vei buke. Karena sing diraw ni bete vei buke kai. E ndo na yang ilosi. Pete na ilosi rasa yang kilana dawa na bulan ni bengravi vei ratamata. En don wana turang ko Yesus Kristo, me kau talenga e sono na bete me lebu ko iko na malang, me lo malang. Era tau kau kina na kambu leva, wata kira tau nangkasi rusul kapa, tau nangkasi rusul kapa, tau lei nonam bete vei buke. E na lomo ni longi tamu, mai lo malang. Totoka Tulis style in Revelation 4. Satiko e vana kambu le lomo ni tiku watu ranga ka bulita asaba ka matana ke ngana e ngonra, matandra ke na dakunra. Ia sa bakana leone na matani kambula, sa bakana lubini pul makau na ikarua, sa mata bakatamata na ikatolu, sa bakana ikeli bakatambana na ikawawi rutongo na kambule leva, sa tau yao no na tambana to. Ruto lei tui lomongo ko ruto na kambule leva. Siang nungunga una, siang ni kiani ulu tango kami to detail tang na kain baleti, right? Na kawale nga ungor kina. Nano na lending itaka na kalo mele buki diroto me bayan kena to fika. Kema kartu na torno to ngauna. O klein sorno na to sabilikoti. En iskili wasendua. Etiko kina do ni vamadala. Ni revital nga iskili na throw ni kalo. Kwa nga revi kina tau ya batal nga na kambula. Me bebu ke ngango kema ka orang ki torno ngauna bo wili ka bingon me muri. Rotona kambula ni iskeli wa seva abate ke rotona bana kambula to tingor to ndui. Dia na tse. Dua. Rotona gorto ke la venga la va ko Yesus Kristo. Rotona kambula iskeli wa seva to seti ko makau ne bela lait makau. Roto atu ngamelo mala. Rotona kambula ngo mana to testimony satu ko ne ver ni roto ngai kau va kenga en ngon la vi ko Yesus Kristo. Kian karua ni ndui na kambula do no ngai wili kan iskeli wa seva. Evangor que was en dua. Evangor que to bulbul. Dua. Do virto. E que matava leone. Matava bul macau. Matava ikele watambana. Matava tamata. Matava leone, dua na linga, dua buka. Matava bul macau, dua na linga, dua buka. Matava ikele watambana, dua na linga watamata, dua buka. Matava tamata, dua na linga tamata, dua ikele. Dan 2000. Roto ke verto bati ko ya. The four of them. E bati ko ato ke roto bulbul. Ya. O roto na kambula ni bakata kilawa si va. En dua seranga mata ba ikelinga. Ono no na buka. The ones in Ezekiel 4 wings. These ones have 6 wings. Me bakata na ba madalo sa takabo. That these 4 creatures are different from the 4 creatures of Ezekiel. Para Ezekiel. Gaiban dita kan ni nanu to share saranga ni be bodo to tak ni to roci sune bola. Etu kun ni oro to tamate ni burbura, roto bolia nan ra. For some reason, nakalo gai le buki ni roto me batu yan ke roto ibu. Why? Ngoso na kami tagali wataronga kakilan sa di lo malangkai. Au na skipta kana buna erto batu kina yana kena to irai au na tosar. Au sangge revi ko satu kini tiku bakaturanga. Satu rana ibola, mau satu kina masih 5. Au sangge revi ko satu kini tiku bakaturanga. Kato rana ibola lingana imatau. Ko ya sabulai eloma enda kuna telenga sadrenga titu enandrenga iwitu. So salore bokai God the Father to sakai God the Father, that's not Jesus. Onde barata ni that's God the Father, this is not Jesus. E turut undoni bola. E bolgo 7 seals, na seals makana selote. Bukan na scroll wakatu na nonda. Verengan del selote telu medon ron pepa. Gai bola itu na lomani bola
e volei tal tu ngana tapu ni vola au ngai rei na English kaua talenga o ka sakavia na domo levu kakaya o dei sayanga me te buka na ivola ka vevenga na kiana renga asa senga indua mai lo malangi se e burubura se e ruku burubura sarawa te me te buka na ivola se me raikira ia aua tangi wakalevu ni sa senga ni kune endua e anga me te buka na ivola me te buka na ivola me vevenga talenga na kiana renga i vito Ram tem kipa 20 minutes. Okay. Don't me to out yet. 20 minutes. Kasi na to ndre na wale like be to out yet. Na taro torongo ni Redo Choni doni bola e toro tu na kalo tama. Kanga to saka samita kanga tu bikin tu ni bolongo e songo titu e bola itu na lama ni bola e bola itu ngana ndaku ni bola. Now the book cannot be accessed, the content of the book cannot be accessed until the seal is removed. Gai taruhan da na toronga. Nai bola ni da pongo. Ni saruin bimbi wechoni. Nyoka tangisar nga ni siang ni access ta karoka na content ni bola. O koya e via kila na lewe ni bola. Ni sa siang ni access ta karon ni bola uchoni. O koya satan. Bagreta kana na lewe ni nona vina kato uchoni me kila na content ni bola. Me rawa ni tuku na may weekend na lewe ni lotu in advance. Me anda bakara utegi kanda kina. Iya mo ngai lenga. Ni siang ni do kila na lewe ni bola. Na bola ni tapi meka. Mata. Apa dia no bola ni dah. Tumbo ili ngai kuara kalule una tamana. Ko e vina kata tiko choni me kila na content. Tahu? Tapi kim do? Okay. Boleh biloi vina ko balebu. E una tarungo wa taronga. Una ko tarungo blete wa taronga bia we. Kai me be u kango. Nangona de wili bola tambuki na mata. Endo vina ka meta toronga na vitar bango. Who? How? Why? Where? What? When? Ira tarungo mondo taronga. Mendo ni wili bango botorong. Who is talking? Talking to who? Why is he saying this? When is this happening? Where? Ni o tarong ni vitaro ya. O nangai kila tora na konteks ni vital no da tiko o dia da kabutiko da tu me ve ngona da o de bostiko vi de da bona bona tu kuna kina. Ni da tarong vai le una kai tan dola mai. Yan tiki bol tambu ya. Kana ya tambu na tabangare na kabutiko kina ve tiki bol tambu sono bol tambu. Me sau mikina na no mutarong na taro ya ina buku ni tiki bol tambu. Yo na bol ni da pongoka. Anda tu na lesu ngati la ngon tu tingu kim tu vital no ni kuwa. Au tu na bikim do na no mati ngo na lesu hotel mai. Kan tu ni bicho ni la ko na ke mai kike. Au no mai vaga takilabe ko na bika ena ya do ena ngo na mai muri. So na bola ngoka ko e via kila tingo cho ni na ke na content na bola da kai. Na bola de bika ena ya do mai muri. So John wants to know the content of the book. Merawani vola katuku-tuku mai be kanda ngo. Ngai siang ni rawa bicho ni me on te kanda mai. Peto ko sini access ta ran content ni vola. Na bune tangi kino ko. Weekenda. Via umanda na tuku-tuku tu no ngo. Nindu na kai burbura. Sendo na tamata siang ni inform ta gitiko no guni future. To dire me mo stigo ya. Iritigo so na tamata ngo. Era bula tunga. Ena bula baba Italia, siang asar tungani kila, mata barbaro sotava. Ya window kila tu na provisai, endo tu memosi via o ni ureva, nono na siang inform tangi tiko dona tamatomo. Ena buli kai do dormi kila. Lete ana kai la kabichon. Ni remo chon ni down the ages, ngai redo ko ni okendo ko dana siang ni baro te kirawa,
Beletini siang around the inform taki. And he has the information before him in that book. Gai sin roti uwa me access takaran information ya. Gai mosi buah ni oke antu gai dari siang ni inform tikra. Gai mosi buah ni siang ni dua raweli tur mani bola. Dotel na naka au wili kai ke. Aya ni tukuna yang losi. Who is worthy? Leitor mani bola. Ne bola tampu mata ke tur bangko. No man is worthy. Na bola tampu abi tia siang ni bina tu ni bapa dia tukin. Na bapa dia bapa itu tu asas siang ni kunen dua. Endo dan betul nak kira bapa langi. Nak kira bapa itu asas siang en dua nata mata. Peleta na challenge atau isu tak beira nata mata. A challenge in English go over to na tamata that are sitting immediately before him. Kuera kau ni buru-buru. Itu ni seng ni dua na tamata itu kumelo malangi. By then, o they society kumelo malangi. Enoki, Elijah, Moses, and now the 24 elders, what they to na 4 living creatures, what they is short time back outside of the 24 elders. How many that were taken up by Jesus, we don't know. Ya, kan ada kilango, nangaw na ado kinong komelo malangi, they are human beings in heaven. And this challenge is directed to them, not to everybody, not to the angels. Palitin tukun-tukun pa malangi, no man was found in heaven. Lo rin to record na tumelo malangi mat. Dito kaya, asandon record unblemished. Kuweta kabira, berarti lama lagi. None of them was worthy. Kalau rena tamato to kayong bulat yung dali buru-buru ngone ama tagal wil kuno choni. O choni rin takabang ko sambo ndo na kambele tani tawo teke tangay bo dinamati. Sambo ndo na tamata. Wasn't he worthy? Ito kun nipakata ko leo buru-buru sa kasalan ko nendo ay worthy. Kaya lo rendua, kaya kaumbele torne bola. Ito kun matis se eruku buru kembe bale tau te mebi atama pero menangone retingu ocho ni which was around 95 96 AD. Na tamata ke de ramat tu bulu e lore nan record no one was worthy. Ke lore ndu ke resurrecta ke me ka bali tu rewo. Se sarangan ndu. E wa ka sambutunga o wa ka sambutunga no. Tama beka. Ke utu e una ngona ya. Ya nambau tawa na mata ni kalobia when nandua na kai na kawe buru-buru. Of course, I'm very, very unworthy meu kau dati. Ya, meu da kaba mandanga nandua na kai buru-buru en buku. Peti itu na tamata era worthy, eno be tambangau na mera da kaba na takava ni kalu en andali ngau na ya. Ngesang ni du, atang yang ngau chon. Angai kai beo nandua na ngase. Moka oritangi reida. Sangu matua na leo ni nebu sa itiuta. Na waka i te vita me te buka na i bola. Me te renga talangana kena renga i vitu. Awanga i reida e na loma ni tiku-tiku wakaturanga. Kena to mali wana kambu leva. Kena to mali wana ngase. E ndua na lami sa wakasanga i wakamatei. Durtu na lami. O vea ya. Jesu Kristo. Now, nasa ikaw ay na ocho ni tao, metu mata, metu kuna mai na irere kay Jesu. Nindurin ran ratu. Baka nga sige baka mati. Betul nunggo, doon na lang baka sige baka mati. Kembali sindurin ran ratu ngaw ko eh. Raba etu kuni mai kinabaya bikin dan nindurin ran ratu. Saya kena bikin tu yang raw ni kilano. Isang kayo at yan yung buru-buru. Pinaka. Di pinaka bagaleo. May pakangana buru-burong ko kay, ombete, tauran ra, kautoy loma. Salah ko loma langi, Jesus being the high priest, and him also being the victim. Goy kautoy ko nanan ra, milay presenta ka na loma nilogi tambay loma. Therefore, apakah samgo ko sabuna utagitiko that our salvation was finished at the cross, eval. Betul ko si Vili Bakau tiada kata-kata ya malang. Sa tu rawai,
Ombete buru-buru caba mati nalami. Yang kau tanan ra melikurita kai lo menilong hitam. Tore na kene rera ye buru-buru mo tole subutal katu sabital notak. Na bengerabi ne yeroni ana vale tambe buru-buru, which is just a shadow, kene lelo. Na daily services involve kina na daily sacrifices ya. Ni baka matenan ra naman manu kau na kianan ra ina lo menilong hitambu ngai le kureita kitiko ena mata ni lati-lati. Bengarabi nei Cisu, wala malangi. Cisu non bulai buru-bura. He was here as the lamb. Mata kabo ko na daily services na pipteso kabo mate. Sacrifice tayo ko. Ngai non mati na ko bela tai tu kono ko ya sala. It is finished. Bapa kangan beti ni duri lo milong itambu. O Cisu telnga manala ko lo malangi. As a high priest, ko sala ko na lo mani lo itambu melira ka bokina nona daily. Ka lain duri tu kino ko ya ena lo mani tiku-tiku baturanga durin ran ratu beleti dia ko kau tu kina. Ko na high priest ko telnga na victim ko tu tiko nona nona. Le presenta. Kaninda ambito bata na kena iwaritaki me side by side tapi ngarabi bang bete ni eroni buru-buru ya kau tele kurita kanan ra ena mati lati-lati ngarabi ni Cisu ena non bete ko na kandina en dur tal tunga ko ena lomni lo hitambu durin ran ratu me presenta kana nona ra we tamana ko eti ko mena lomni lo hitambu ko enta biti ya. Ada mat Kayak mata terserangnya dua wili ke tu ni tu na apa shadow iya ni kaya tar biru malai iya ni ko sange mata terserang ni iya tu sange wili tapa bina amen arui vinaka rakabi ke anda menta appreciate takana plan of salvation, a plan of redemption menta baka bina ko baka le be Cisu ne ko seni se ve ngona no sanga ti ko be bang boleh kan tanu no sama imat sa ko sen sebo na kamera ka sebo to na kamera ka and today as we speak he's still at it sela ko tunga ko no sa sanga ni bibo no itu asal aku mau ikut koya ke kau tanai bola main linga matawi koya saat tiko enai tiko baka turang rongo bina nai tau no ai itu kono chon nilak mana kasya itu kono bechon ni kai itu kono pangoran kasya kuntang na issue na challenge issue takatu nang ilo siya bide bertu na tamatar to tu ya sing issue tag bira kan lewi lo malang tu challenge lagi tu na tamatar to tu ya ngelo renin do ewot jangan sana takatu nang kasya kuntang re sang motor leon negosia chuta who we now know to be Jesus gelitor mo kan evola itu lebih kan tu Nyo Cisu kaya imata non tu kaya don rono pasenta mata tiu. If he wasn't a human being, he would not have been qualified to answer the challenge. Iya. O kaya tamata saratunga no duri tu ya. And the Bibina kina that we have a human representative in the Godhead today. Saripina kan itu butuh ni kalau. Ya, ini tu wili kamata. O Cisu nga, Eleanor pembakal tak it was Jesus Christ himself who designed the plan of redemption. It was him. O kung representa ko itamana, mesulio tamana no na biwandon. And sanggor-gor kira ni tara ko ni may unfold the plan of redemption that Jesus planned everything out. Sanggay he lived to carry it through. Gono no tumelo malang tamata saratungan. Kasan dua nakatale. No nakakabo Cisu Kristo ni tutuwa kay metamata. Nangonong ka. O koy mata. En doon nandroon pasyente tamata. En doon nandroon pasyente kalo. En on the divinity etaray kanda kina. En on na tatar kina throw. Non na humanity etara kina human race. O koy link ta kasarangaw kaya na tamata kina iti watura. The reason why he must be a human being meron ni reach tagi kaya na tamata.
but he continued to remain a divine being. Belet merau ni semati kianta ina itu aturan kalau. Belet na wal na sa tau sekian. Therefore, to link us, he must be spotless. And spotless, 100% man, 100% God. Betul kami semati kianta bukan kalau. Sa re serangan itu betul ni plan yang biuto Yesus Kristus. Kau itu melo melenggo tamata sartu ngadon 100%. Nana sorba ki kianta ti kue. Gai rong binakan itu kono banggo ni. Lak menangasi ang kami tu kono biau. Kakun tangi reda sang mutu na leon ini usai juta. Tu kono choni. Ongi ran sudah tu leon, leon doralan. Atu kuni mai biau ni leon ni. Leon dia usai juta. Jadi urayan tu kono kau gisin red don leon. Red don lambe pakasi ko mati. Hi, nunggu bapa, na bang ko tu kan utangan. Itu kan na bang kuntara. Ini sabila. Yeah, he was presented as the lion, and when John turned, he didn't see a lion, he saw a lamb. Saka ni lami nga mata. Lami pamati. Boravi ke dona yale alo ni nona beauty question. Okay. Reza na nangasi ngo, nona introduce taki Chisu be Choni. He introduced Jesus to John as a lion. Nangkasya satu kumelo malang. E na mati ni dora kay lo malangi, o Chisu e lo rai tu ni lion. O Johnny, dora tamati burbura, o koe rai na very same being as a lamb. Yo Johnny e kay burbura ti. Merau be lo malangi me o kati ko ni o lion e kanga i ko mo lami burbura. Meaning, mata-mata elmon bulu. Iku saya lihat mata-mata gadi-gadi yang tong-tong kain tak kerawan kalau. Saya lihat na tong-tong kata kini kata wayang kan kalau menino dulu tu nak kalau. Nai tutu, nai rong-rong, nak apa sot. Hari lihat na biar leon itu gue. Mendua o kata lo malang ini leon ini temata tangan ni tahu. Me temata bulu-bulu itu gue. Menda tu baru sana, menda mati yang buku Yesus Kristus. Ya sangga yo katolo malang tempat tenggangga, buru-bura tempat kukongo. Tempat lo malang tempat kukongo tempat lo. Yang sa kau tani bolku ko ya sa du bosombo. Au sa blind tak kay limu slide di lo mani malio ni be slide tu. Ni kuah. Ni dari ni bol tambu tau. Right throughout the Bible, tamata kere era tu na mata ni kelo karba kilana kelo ni kelo era du motor. Ni kuah sa alasa, ni do evangelion ko ni kelo yang balin mu. Ko eta tu gar Pentecostal churches. You can see that in the Bible. Kaya motion go. Nobody bothered to count. Di saat tadi ngapa kau nanti salah turun balik tak pernah balik mur. Oke, kau kasih turun buka salah tamu kau balik mur. Itu kan balik kau ini doa terang nanti pun. Menjadi bambuli kau naya lo salah turun buka ya. Kita boleh kena kisunai. Tapi boleh tamu tahu tu. Gua mentang amai lo malang. Nindu itu enak mati ni kalau kapakilan ay serau ni kalau kazurumi kau naya lo ni kalau. Ena dhubo ngai liu kembali lah ena gel ke bawah. Niko sakit nabi bahasa itiko. Sampai lemuri. Ya kaya. Ikut dong balik muri liu. Caro tak gua masadu boy liu. Naga kaya. Tapi bikin tu sampai liu. Bagi santum balik dia kemana? Sen que pakai dua sampai liu metal lo tak apa apa. Iya sana, tuh vital notati ko. Ela na lian imbulan di tempat buru-bura. Ni siang ni kilana kaya tu ini bolu tambu. Enta ngai via vamurietu e sonaka. Enta la staikin. Sana mai tu la milu tu ba Kristo ni ko bambin Pentecostal churches. Me bale tu ko imuri. Sangai
iribir bango benihin ben non kote rampale muri. Ya saya ngasar ni kuno itu evidence ni kaya ni volta. Saya ngasar. Rakin tabira rama tongi ran tol bango. Sakin non rita biso me rumbir na marama ni sa reri sa kar ke reri rai. Itu ngar puno ni volta po yato kina. Nangon ne durmi te borkin dorong ngor tangan. Otaman nagi koto be bici sukaristo me bambulan ngor tangan ko me te buriatan te bor. Nangon ni akai etu kun ni itau e buso nang suna dawira gai dolo bukan ngata. Patu itu. E ava ni volta bu ni durmi ko na te bor. Jadi ko sama ya tu ke weekend ko sa tu ni durmi ko na alta. When in the Bible that happened ni durmi te bor. Gero tu betul tu kira. Tahu ikai ko andol tel ngadon. Yang ko sangai ko kami itu kira bul bul tambo. Sandere itu kira na lo mani leve ikai tu iurbu. Kanda babi binaka kira ni wa kila kata ikan tanah kelo. Maka aku nilai apa na bika baka lia ya tu baka buli tikian. Itu kunin dator tikian. Ia ni sakau tani bol ko sa zubu sombo en mate ni lami ko to na kambo leva ke ranga sile rusa ngul kaba. Usapa lu tumba ter to yando na api ke na kan mego kola. Ngona kara tu kuna kakaya wi kemuni sayanga. Me kau tani bola me te tenga talana ke na drenga ni kemuni abaka matei. Tuno ko ya au sangai reida au rongo da nan dom ni angi lo selebu ngawi rer sa ko buli tani tu waturanga na kende bilbili sa omba baka tini na undolu ka bunga tale na undolu ke ngona ka to reida tiko ono to bele meu bisa utang na kene rai men to reida mantanga na ba itu ko tiko chori. So there you have the throne ni kona ka ulebu endamitu en lo mani lo kitam. Ngon tu tos kino tu vital no tu ngai reida 1844 mata gai tos no throne go na lo gitam sa milite mo bele wai. But we are looking at the sanctuary in heaven before 1844 from ascension. So dami tu yana throne tu sangai dami tu rakalule una tamana reto set up na gasi rusa ulkaba throne ke vengoka erto un tambo bulbuli koya sangai tuelo maori tona lava. Kambule leva. Angga tuno gochoni au sangai reida kau rungo da nandong nyangi lo selebu ngawi era saba ko bulita na tiku baka turanga. Go. Bin nyangi lo simamat. Rapa bulita na da kundo ton lala go tiku baka turanga. Ia na kian rewili sa omba baka tindi na undolu kabunga tale na undolu. Kian rewili ya. Omba baka tini na undolu kabunga tala na undolu. Dono omba viva. Eni wili lo abiti. Tini na undolu. Dono omba eni wili lo abiti sa tini na undolu. Kaya membale ke omba baka tini na undolu you're looking at 10,000 times 10,000. Which is how many? 100 million. 10,000 times 10,000 kai 100 million. As if that's not enough. Itu telchoni ka bunga tale na undolu. Millions and millions and millions and millions of angels. Mata. Era só con tivingo. Tamani lo gitam. Lomangan lo gitampo. Gona lomangan lo gitampo. Simper ni indare da sanctuary gebe. Kena do rede tu na kalau mata ni kalau lelai. Siya ngai. Gona no holy place ngo. Olo malangke de kaya songo ilo mani holy place. Ya sa siya ni proses ta karaw no kumona. Iya. Taru terango. Nada mer songo batiko. Nalami. Endur ndan ratu ilo mah. Ngo sangai ansa taki tubi ya una tikini bolo tampo undo wili ko tuwa bunga. Utin bango.
ni dua na tamata e walwala e regi olo malangke. Baleta na. Kai baleta ui rekila na kia muisau. E tu nga that all heaven is interested in your personal salvation. Ko bau kai tu mata. Matar ngani ngau na wili ke kina ka ure na ka bo au sa sang sare bu kiana anu kutan. Au salomani au sarna bali. Kena no ba pini bina ka buana ka lo. Pe Yesu Kristo na kai da ka membeletia. Au redia utu ya ni tal nongo Ningo e songo tu lo malangi tau thoko. E nona kawai taka nandra wakalo e mai libera tia. Beletia. O sa dona tamani songo. Sa rotu me tukuno Yesu Kristo ni dona tamata wala lai ve utu ni o mara wala malangi tau thoko wakantu. Beletia ni alala mai na throne room. Alala na throne room. Kodi sa lesto le ania nampulu binaka. Gai koutu tu ani ala konran ratu ya. Riri denin raya ama libera ki yang beleti iko beleti au. Era kai kel tangi tu kino irongo kai kai len ngolo. Oi kem ni sayang. You are worthy. O torong na taro. What made the lamb worthy? What made him worthy? E tiku ngai no no kagani seria. You are worthy, for you were slain. So, na kai Yesu Kristo me worthy. Na no na mate. Era ko vela. Era kun na de wakon. Vi lo malangi ya na kai qualify ta ndo tamat me o ka to lo malangi ni worthy. Okay, and the already so mo tamate sorva kana no na bulan on a job, give up work if he or she have to keep the Sabbath. Give up takano ku fellowship ngo no bitaw ragi kan kami ngo I give it up sa detun boy ko sa liw na kami sta tu na tu lang now you are making yourself worthy. That's what heaven sees about you. Because ang worthy ngo when you're willing to give up things, to die, to sacrifice. Yan ko ko lew sa do besu kitu ni rong na rai na tutu na takabaka na yaw na tutu wawanua na vitu raki ni ngune ngo na nangito na kakevea. No, when you give all those up and put them on the line for God, iko sana worthy. E mata ni kalo. Ni totore de burbura. Tulis tal mel vale tambu. Na kiana yale alu kana vingaravi ni Roni on daily services. Ya na daily sacrifices. Ni sa vamate na lami sanga ikaw na kianan rai loma mele kuritaki na lati-lati. Okay. Na wale tabu may loma langi kuna real thing Jisui burbura he is the lamb sa may nakabalo na pagpitays kiana tambor na bula he died on the cross and said it is finished sanga lako koya iloma langi and loma logi tabu mele Tiku kina es the priest melei tambor non ra kina lo mai lo kita mai lo malangi be bakanga kai pura ya na kuno ai tu tiken to mi ken to study ni pua to its conclusion na tu no kai it is finished sa otia ni burubura o sa tiku be lo malangi ko ya liva kabna